clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule me ni somni sang ni somni parukania khovel Buaina chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu US le Iran in kara palai na thoktu Pakistan chuan in dona ti to pani theina ta na Iran in rotna siam thar le chu US hena an hlan ti thotan ni khan an soi US President Donald Trump chuan in biak na chun chomani theina turin Iran an be na chu an chol ri don ti soi ve ngal bok Trump chuan Iran be an tum na chu chol ri turin Gulf ram sang shwai tu ten an ngen thu asoya hei wang hian thole ni atanga be pui thlak le na tura ruam han na an siam po an thul ri ti atar lang Qatar Saudi Arabia le United Arab Emirates shwai tu te chuan Iran be lo tura an ngen thu le in biak na po ngun thluk taka nei mek ani thu asoi Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai point Pakistan ne na rot na thar an thlen le chu US ne na thlen ani to thu asoi ve bok mase rot na an siam thar chungchang hi kim changa puan zara ni lo Iran President Masoud Pezeshkian chuan in biak na nei chu tlom na ti na ani lo thu soin anram ding na le thu nei na hum him na turin Iran chuan in biak na akal pui ni in atar lang ani Taiwan a ep tu pol Kuomintang le Taiwan People's Party in President Lai Ching-te pai thlak an ni theina tura parliament a impeachment motion an pullu chuan thlop tu anga tok lo wangin atlang zo talo Democratic Progressive Party shwai tu lai hi nikum mei thla khan Taiwan President tan lak lu ani ep tu party pani ten an thunun parliament a revenue sharing bill pass ani nuwa President Lai hian pompui na ming ajian han du lo wangin ep tu party te hian pai thla kan du ani Rorial Lai le F2 te hi anram dan pui bo chia anin pu ton ani F2 te chuan Lai chu dictator anga Rorial ti in an puwa DPP lam chuan KMT le TPP chu rampo lam mi te thopuya Taiwan politics din hun ti boituma an pu ve thung President atanga Lai pai thla kan ni theina tura impeachment motion putlu hi parliament member somnga parukin an thlopani mase motion tlang tur hian parliament a member zat za som pathum zinga hun thuma thena hun niin an thlo pangaya hei hi an thlin talo ani motion atlang zolo nuwa premier cho jungtai chuan ep du party te nena anram tana thoho na tha an nei thina turin a be zel don tia soi mase president Lai kai shwai sarkar le ep tu te hian ama po in anram ven himna tura sum sen chungchang ate an lo in muthiam lo to le bok sarkar in ral thuam le na tura dollar trillion khat point pani panga arot chu ep tulam hian nolin thlainge mazat anin north nuwa US ral thuam siam le na turin budget dollar tluk le dingon za sari somriat an pass thei shamani president la hi Taiwan in real ball na le thunei na san thlop tu langsara nia China chu anram din hun ti boi tu ni in a soifo heti la hian KMT hi China thlop tu ani thunga an party ho tu Chengli Yun point tu naya China President Xi Jinping amua anram Buaina chana President Lai apu ve thung ani Iran in Hormuz chef aduang UAE nuclear power plant drone manga be ani Iran sum nei lovin sum lak lu na azong na sale UAE rama Baraka nuclear power plant compound chunga drone pakhat alu tlanga generator pakhat suin kang meite nawa chuak thile hliam emo radiation leak awmlo thu IAEA chuan puanga nuclear hmunpui bula kher hi chuan ral thuam manglo sam turin IAEA chuan ngen na asiam bok UAE hi arab ram te zinga nuclear power plant nei ma saber le nei om chunania Abu Dhabi a Al Dhafra a Baraka hi nuclear reactor APR 14000 pali mangin power supply megawatt sanga zaruk vela siam chuaka UAE mamo power supply za somni panga vel apushu ani kumsang ni som pahnia South Korea puina in andin chana kumsang ni somnia pe ani Egypt Jordan le Saudi Arabia te point nuclear power plant an boi pui ve mek bok drone hi pathum man nia pani chu ka thla kan ni drone te hi tu te thlonge hriat ani lo UAE chuan khothlang lamram ri atanga lo thlok ni na puang Iran ani lo chuan hauthi so emo Iraq rama Iran proxy te ani mairin na UAE chuan firfia ka chet na atia atul chuan changle turin anin pe thu apuang bok tun West Asia Indona hian UAE hian Iranian missile drone adong tam berlor lakani
Iran in Hormuz Strait chu ala control zui zela long te chu dollar million ni a lo choi tir thin thu kan riat kha tuna helai kong monetize dan dang aduang le anti Persian Gulf Strait Authority dinin digital platform Hormuz Safe aduang chuaka Persian Gulf a long tangkhang tam takte chu insurance offer don insurance premium hi cryptocurrency digital poisa manga pek thei ani bokang Sheikh na sang sanga wangin Iran hian khothlang ho banking financial system a chorve theilo bank aya khua khirna nebzo cryptocurrency na mangtang kai thin le Iran hian Hormuz Safe atangin kumtin dollar billion somvel alag lurin ani Trama point Strait of Hormuz a hian insurance offer turin US International Development Finance Corporation chu thu apeve to bok rampani te hian Hormuz Strait hi unmonetized chodon ani mele tunge hlo tlingzo kangle Trama le fa te hian cryptocurrency sumdon lian tak tak an neya hewang hian Iranian ho cryptocurrency laglu the da hi ti buai sak anla niang em ti chu rilruwa aom Iran chevela hian tui nuai internet cable tam tak akal tlat mai hi apoi rualin Iran tan van neina le US khovel akar theina man ruwa ani thei tat mai atul chuan submarine cable ti chiat an shelo tur thu karmasa khan an soi rile ta pung maya khovel internet connection za sum kole panga hi chu sui cable mangania satellite internet te han soi rive ma se bulan tran chawani tui thuk la ya chuan cable hi ti finria chuata an da maya waw kam hnai tui pon la ya chuan ti finria chuat noi metar thuma thu ga te an phum thin submarine internet cable chi sang zanga chuang aom hem mai poideng mai chu internet cable lian pe mo tam tak chu Red Sea Bab el Mandeb Strait Suez Canal le Strait of Hormuz tui hnuaya akal tlat hi ani Strait of Hormuz tui hnuaya khomwal pui sanga ram sang thunjom tu internet cable banking lam AI lam danan IRGC chuan permit le poisa demand asoi rile ta bok sumlak lu nan ani ba ka helai an control zialan tir tumna ani tel company tele khovel chu sum hekzong hlerin Iran hian akal tir chodon te po ange heng cable da man hi poisa choi angai chuan mi pui te point kan la tur ngei don ani GPS jamming global positioning system selo kanom lova GPS hian satellite somthum le pakhat vela hmangmek US Development of Defense in System thazok siam an duwa mithiam tam tak ruain chung ho thokho chuan GPS hi an duang chuakani kumsang khazakwa somriat chho akum chia ka chiang talo a khan passenger phur thlona chu navigation error map diglo ti mayang awangin accident hemi hnuwa hian US chuan GPS hi minol puiman arem ti ta ani tunlai khovela GPS signal ti jamemo boom an thiam ta le Strait of Hormuz chu khovela GPS signal ti jamemo proof na hmunpui lian ber ani mek Rusi think tank athok electronic warfare expert Dr. Thomas Whittington chuan Iran hian GPS signal ti jamdan athiam tak zeta an master atiani GPS ti Buaina man rochang kang tak Iran hian Russia tangin aleya an mani in an siam bok winwat in Sky News saril dan chuan tun Iran in dona chuatang khan GPS jamming voi maktaloi khat chuang aum towa chu khovel puma GPS signal jam za som kole pariat velani alan chena pakhat chu ship tracking map a uluk taka en chuan angle mak takin thui tak long an langa long tam tak chu anin thua ten an lang GPS signal jam le boom wang vek ani Israeli hopo hian GPS ti boy an thiam hle an GPS jamming awangin Israel mi le Iranian te po dating apps a anin tongnol fo anom na hmun landan adanglam wangani indongma khan Iranian shadow fleet te chu international waters china anom khom sawa GPS spoofing mangin an kaldai to hnuwa po chuta chuan la omrengangin anilan tir thinani an ASI tracker an off maka kha kailen a oil lot turin an lo vakal dai thin ship tracking map site a alan no chuan an ti tur an lo ti fel der to thin heting deuh tho hi Russian in shadow fleet akal pui dan po ani
GPS ti boidan hi khovelin athiam ta kema wang hian arin tlak talova ngai na lian takaw mek heti ruak hian kan smartphone te hi GPS signal receiver an nia pechuak tu ni lovin GPS device chikhat an ni chu Russian ho GPS ve GLONASS te European ho siam Galileo Chinese siam Beidou mangte po aron chuak zelta khimo Google Map Google Earth te point GPS an mangtela GPS mang apps tam tak aum bok bebom dangte Iranian football team Kumin World Cup khel tur te chu Turkey US visa deal turin le game nei turin an thleng fel towa World Cup an khel main Gambian in friendly match an khelang Iran hi FIFA ranking tharbera somni le pakhatna ani manhina tanker.com website na tarlan danin US rek lai mek lel LPG phurtu longlian pakhat chuan aru kin US blockade apal tlang ang satellite thlak atangin me ni som paruka khak island LPG an load ngei ti fin fi ani automatic identification system a tepo alang ma se nuwa abodai pathumna Israel po Lebanon na ala chun zom zel nimina Lebanon na mi pasarin nunna an chan bela thi zong chu mi sang thum chuang anita an che zel tur thu puangin mi puita chu warning an la pe dum mai hedi khopa Israelin abei chung hian Hezbollah ho hian drone an la thlo ve fo mai Netanyahu corruption case hearing nei tur chu an cancel le tari bok BBA lawyer chuan security le political thil awangin heng security le political thil a hian hearing a BBA ailan thelo thua soyani Reuters zirchiana lan danin US Israel le Iran in dona wangin khovela company sang te chuan dollar billion somni panga vel an hlo towa ni tin hei hi apung chhobok company 10 an sum hlo hi mi puite hna atangin mu let an tum thina thilman alo to ta thin ani Iran chuan Google Microsoft Meta le Amazon company te hna atangin Strait of Hormuz tuipui hnuaia kal submarine cable man fi choi tiratum meka Iran state media ten an tarlan danin Iran chuan Strait of Hormuz hnuaia submarine cable mangtu company lian Google te Microsoft te Meta le Amazon te chu fi choi tiratuma company ten an som du lo chuan traffic ti boi thei ani ti in media te chuan an vo zui ngal bok Iran sipai thupuang tu Ibrahim Zulfagari chuan karmasa khan eksa internet cable fi an choi tir don lo ti alo soi to ani Iran Revolutionary Guards ne na in zom media te chuan hero man na hian technology company lian te chu Iran dan zom turina phu dona submarine cable and call tu te chu licensing fee peturina ti dona ni anti siam than le and call na po Iran company chawin an thok don ni in an tarlang ma se US sanction in American company te chu Tehran ne na paisa pek a khap thlata wangin Iran hian hei hi engtin nge akal pui theang ti ala chiang lo ani Intercontinental Subsea cable poimo engma za chu Strait of Hormuz a akal tanga Subsea cable hi khovel digital inkal pona poimo ber ania heng cable atang hian khovel internet le data traffic tamjok akala achiat na sa chuan internet muang ringot nilovin banking system sipain biakna artificial intelligence financial trading le ramsang inkar sumdon na hong theidona Iran chungchanga himna lama harsa na omthina wanghian international operator te chuan cable tamjok chu oman lamti puikhong zim te an kaltir thina mase cable panni Falcon le Gulf Bridge International chu Iran ramri chunga akal tlang thung ti in telecom research firm telegeography a research director Alan Maudin chuan CNN Australiani heng cable hi ti chetani chuan ang hong azaw hle dona Iran thram ramte internet a chidona India point a internet traffic tam tak ang hong theya hetui pui hi Asia data center lian Singapore le Europa cable landing station te inkara digital inzom na poimo takani bok East Africa thin khat chuan internet an nei theilowanga Europe le Asia inkar financial trading le sumdon na po amuang na sa theyang tunai cable chian tamjok chu network danga akal tir mai thei ania mase ti che drupani chuan siam that hau tak hle dona siam than na long te hian na thonan that hun rei tak le helaya hian an che tangai dona Iran in
abe chuan asiam thelo tluk ani maidon ani Iran media chuan teran in fi a choi tir international dan nena ain miltian soya entirnan Egypt mangin Egypt chuan Suez Canal kaltlang Subsea cable transit le licensing fee ala thinti anni mase Suez Canal le Strait of Hormuz enang lova Suez Canal chu Egypt ram chunga mishing siam chop ti kong ania Hormuz chu ram le ram in kara khovel pian ken ani thung US President Donald Trump chuan tholenia Iran be alo ruam han to chu Gulf Strait tu tengen na wangle teran nena in biang thar om le ta ka wangin a thul lai lok ti apuang Trump hian nimin tho tran ni khan tu social naktuk Islamic Republic of Iran be tura kan sipai te chet lak kan lo ruam han to chu kan thul lai lok anga tia Qatar Saudi Arabia le United Arab Emirates Strait tu te chuan in biak na omme ka wangin be lo turin an nge na ni Trump chuan US sipai lam hna ponak tu ka Iran be kan lo ruam han to chu kan tiri lowang ti na hriat tir thua soi mase in biak na a hlo cham chuan sipai chet na aum le thei tin a baulok bok in rem na pom thei aum lo chuan eng tiklai poin Iran laka be pui thlak na lian tak a chet la thei tura in ring turin thu ka petel bok ati ani PLO ho chanchin hi kan soi fo to na in Ashan pa dewa he Israel sarkar lu ti thak tu pui ber chanchin hi atlang pui chawa soi a thawme Palestinian ho hiram sang sanga an nia wangin Paul sang in ngei vak lo le du dan inang lo tak taka anin chen dar ve nuaya chung zinga alom lian ber le an khai khom tu bera ngai chu PLO hi ani kumsang khazakwa somruk le palia dinania Yasser Arafat Fatah group ami chu an chairman atan hun rei takatang an Paul din chan ber chu Israel nuai boba Palestine mi tetana ram din ania tharum manga swal chuak turin ma an la ani niruk in dona sang khazakwa somruk le pasari nuatang khan an lo lar chuaka kumsom live lai chu Israel nen anin do renga atopa chuan in remna an siam ta Buaina tire lo ma se Israel le PLO in kara boruak so sang zual chu avong dai ve ani atira Jordan ram chunga in beng belan nia Jordan atang hian guerrilla ti dan mangin Israel te hi apa be china nato ka chan let na andon let le china wangin Jordan sarkar tan noksak an ni ta ka wangin kumsang khazakwa somsari le pakhat khan Jordan sarkar chuan anot chuaka Lebanona anin sona mase Lebanon atang point Israel an la be zui zel thova bom manga Israel hmunpui mo beite thona ru bo hijack tele in rik rap na terrorism kong sangin chiat na le mi te ti thlabar na in nan thok thin hewang hian Lebanon rama PLO ho chu Israel sipaiten sang khazakwa somrial le pani khan varunin Beirut khopuya an hmunpui te chu jet fighter mangin an va cheu dar sar lewa Arab ram dang danga te anin suan chuak ta ni rong taka chetura Paul din an niangin an ho tulok te po rong tak boka da that an tok ve zau November ni som panga sang khazakwa somrial le pariat khan PLO chuan Palestine ram state of Palestine an din ve ta roya Arafat chuan ho tu ni na achang zui zela chutianga ral tlan sarkar an din ta ka chuan rik rap na nena Israel be reng ringot ain sarkar da nanga kal ve turin an mani chungchanga UNO thupuan UN resolution 242 le 338 te chu an pom ve ta indirect takin Israel sarkar an pom tel ve ta tia ko ka ama a andu lo thin two state solution an ti thin Israel le Palestine tiram pahnia siam ti po chu niom le in an ron sheve ta boka West Bank le Gaza bial te chu Palestine independent ram ni tura ngai ani Israel nen po in biak na do kan an kil tran ta ma se second intifada Buaina wangkhan in biak na chu achok chele zota van doi thak takin sang ni le pali khan PLO chairman Arafat chu athil hau maya athi chan a chiang lo nan na pa nga ya thi aniang ti te tura shai aniang ti vela in hnial na tam huna local zela Palestinian housinga afir fiak pol lo lar chho Hamas ho le PLO chu anin dowa atopa chuan Gaza bial chu Hamas sarkar na alo ni ta
West Bank lama PLO Fatah Pol an sarkar thunga Palestinian housing a rau Hamas chu afir fiak le zual tharuma malak machuan tu te an ni Fatah lamero chu an nem seta politik in biak rem na manga anram zale na sual chuan tum ma se chu tianga zoi dewa kal du lo thalai thaza ho tam tak chuan afir fiaka che Hamas le Hezbollah Pol an zoma tun din huna Palestinian te hi Israel of nuai West Bank le Gaza an mania local self government an nei ve development le a barzon konga tho chuale sumnar an nei lem silova Israel te nuaya in lo fak ba ka Arab ram sang te tan puina jip khaya nung ve an ni Hamas hi Palestinian Muslim zinga Sunni an ni Islam sakokul muk taka vuan tu an nia tharuma chethin an nia sangkha zakwa somria le pasaria intifada hunlaya Israel nena inti boilaya dinania Palestinian housinga Israel laka adurum pol an ni Israel le PLO te lowin rem to na zong po an hnol veka Palestinian state din turin tharuma sual chuan tum thichil bom hanga atam thiang ber Israel ho ti hlum hi an thu puyani tunaya Gaza tangin Israel ram chunga rocket sang tam takan kap lut towa Israel point chang le tin Gaza ko puya Hamas sipai hmun tele an rocket siam na hmun te chu mesailin an cheu dar saksi asia thina ma se an sim chuang lo Israel an beizui zela ma se ral thuam anin nei that le ema wangin Hamas ho chu an chen na chat po le vuak let an tuar na sating mai ni kumsang ni som ni le pakhat chunga Hamas hovin rocket manga Israel an beidan chu rocket manga bom an siam Israel ram chunga tlatura sang ni som ni le pakhat chunga an ka chua za thi atam thama soi se na ni lo me ni som atanga ni som pariat in kara rocket sangli zathum somli Israel lama an kap luta atam zok chu Iron Dome in lo kap tha hun thuma thena hun khat chu an ma ni akap tu Gaza ram chunga atlavel mai antong pong ka ve mai po ang tin zon ren ron an nei lo chu thu khat bom siam chop chang kang lem lo an mang nen Hamas te hian Iran atangin rocket chang kang zok an la lut thina Iran hian Israel te beina turani phot chuan a in seng selo ral thuam tin reng teng kana te thlona kana te le rocket te hi a supply thina longa andron phurlai hi Israel secret agent ten lo man chuakin an lambun thina ni Hamas te le Israel te inkara silai ri a chol man lo Hezbollah Pathian Paul Party of God tina ani Muslim Paul pakhat City Shiite Muslim zinga political party pakhat firfiak taka chethin Lebanon rama hmunpui nei anni kumsang khazakwa somria le pani kuma Israel in Lebanon arun lai le tual chunga indona athin laya dinania Israel chau do lovin USA po ando bok April sang khazakwa somria le pathum kuma US embassy le anu October sang khazakwa somria le pathuma US Marine sipaite Riana Beirut ami ve bom tu te kha Hezbollah ania kumsang khazakwa somriat panga khan TWA 847 thlona an hai cheka mundang danga terrorist thilti na anin rol deu zia bok Hezbollah pol te hian Israel laka Lebanon ven him na an tho ve thowa wangin Lebanon sarkar point ral thuam an kol ve hi a phal saka chuan atipong por hle Israel le USA do tur an ni chuan Syria te Iraq te le Palestinian malak na chin renga inrol anin pe reng December sang ni som pariat khan Hezbollah hovin Lebanon atanga Israel ram chung le nuai kilometer ngi mazata thui le an ver chu mu chu ania hei Lebanon atanga ram ri kan ngai lova Israel ram an be tumna ania akum lia ram ria Hezbollah te chuan Israel position te chu anron kap vak maya chumi chang le tin sang ni som ni le pakhat khan Israel chuan helho te tombuk chu abachulet shepani chumi nuwa Hezbollah te chuan rocket ngi mozatin Israel rama anron kap lut chiam mai boka Hamas ho le Hezbollah ho te hi khovel huapa terrorist ball active berte zingami
englai poa Israel rik rap tura in pe reng an ni an pol chin chian na logo chunga po puak rang silai an tar wa mai heng hel pol fir fiak rual mimal poa thi chil bom ne na chemai thei tura paipon reng an ni an du chuan Israel rama rocket azatel ka lu tur nei reng PLO Hamas le Hezbollah Palestinian ho hi ha chol man lova Israel siam tu te chu an ni juda te an tha tharuman tho chuan tu man an dem lo Israel ten an chan let ve hlek chuan sarkar sang sangin an dem ron le luai si UNO thlengin Lebanon in dona sang khazakwa somrial le panni Israel marlama ve thung chuan Lebanon rama in bun nget Palestine Liberation Organization PLO te chuan ram sang te puina in Israel do an puang zui ta zela Israel ramri bulvel an ron cho boi fo wangin juninga sang khazakwa somrial le panni khan Lebanon chimlam le Beirut khopuya PLO in kulna hun te chu Israel jet fighter ten na takin an boma atu ka chuan Israel sipai ten Lebanon chu an run zuya Jun ni som pali chuan Beirut khopui da yan thlenga an hual nga la ma se Israel sarkar chuan ma son zel lovin PLO ho tu te ne na in bia kan rem tia PLO te point West Beirut chu UNO sipai te shiat puin an chua san ta Israel sipai te point Beirut khopui chu an chua san boka sangkha zakwa somria le panga khan Lebanon atangin anin hnuk dok ta vekani Lebanon in dawhtheihna thangkhat lian hnuah chuan Lebanon a PLO zinga fir fiak Hezbollah pol lo piangin hmunpui an lo din le ta July sang ni le paru khan Israel in Lebanon mi aman atan tirte chuatura nornan Israel chuan dowak maya Israel sipai tam tak an thia panni an man boka chung sipai an man te chan chuatum chuan Israel chuan Lebanon chimlam chu arun le ta ni somthum le pali anin do chungin Lebanon mi sang khat chuang an thia mi pui mak tawai khat zet khosakna achok buaya he Buaina chok chuak tu Hezbollah te hi Arab troi tu te chuan an dem viawa lela mairo chuan chuti taka Israel sipai ne theilowa ngai an do ngam shim po chuan Arab ram tinami te fak an hlo hle thungani intifada zia chu Israelin op du lo en tirnana Palestinian ho lungoi lovin Buaina an cho chua soinani intifada ma sa jok chu December sang kha zakwa somria le pasaria in tanani December ne ruk sang kha zakwa somria le pasari khan Gaza dora Israel mi pakhatin thil aleilai chu vi hlumania atu ka chuan refugee ke ma Palestinian mi pali chu Israel sipai trak le civil karin in suwa an thia chung mi te chu Israelin phuba an lak wang ni in Palestinian ho zinga chuan an vordar chiama mi pui pungkhom in Buaina an cho chua wanga theldai tura Israel sipai patrol duty a kalte chu tleirol kumsom pasari min bom siam chapa alo vom awangin sipai te chuan an kap luma chuta tanga Buaina lo pun lun zel chuan Palestinian home na West Bank te Gaza te le Jerusalem te chuan Buaina a darh ta vakani Palestinian hobin ma an lakdan chu tharum thona civil disobedience Israel thil siam boycott roadblock motor tayar hal chia pek du lo ba ka thalai rualin lungtumte petrol bomb tele hand grenade te mangin Israel sipai te chuan tong thina kothlera in 12 buak na hmuna Arab hovina lunga an ton dan te Israel sipai ten an mana an vuak dan tele anin be dan te chu chanchin bumi ten atha lo la in khovela an vordar chuai sia Palestinian lam chu atuar tu Israel lam chu obet tu angin an lan tir thiam sia civil mi le sipai in do na angin akala khovel puma TV a lo thlir tu te min hmuwa Israel sarkar chu amhai abaldu hle kumsari Palestinian le Israel sipai te inti boi chungin PLO chu amashwai tu ania hemi inti boi chunga van duaina tuar za chu Palestinian ten Israel sipai anti hlum som pakhat liam tuar sang khale zasari Palestinian ten Israel civil mi anti hlum som paruk liam tuar sang khat zali lelama Palestinian mi sang khale za anthia liam tuar chu sang tam takan ni Palestinian thizinga hian Israel sipai te kut tuar antam ber arinom lain
an mani Palestinian zinga in beina intifada anti chu omvea chung mi fir fiak taka tual thatu pol te chuan Palestinian zinga Israel lamtang deuh nia an rin hlelte Israel sarkar hnuaia thok na thokte rin hlel thila wanga kok tu kan tiang te chu an lo da thave mak mai bok chu tianga an ma ni mi za som pariat an tha zinga pahni chia rin hlel thila an ti hlumpal a om ti PLO chairman Arafat angei na soi thisen chuan hamanga in 12 vuak chung abikin sangkha zakwa somri le pakwa tanga sangkha zakwa somkwa le pahni khan Palestinian ho zinga in beina le in then faina in trafada wangin Palestinian mi sangkha don lai nun nain ator pha bok atopa phi chuan PLO lamin ti top dan tur an ngai tu tarwai zo kani kum sang ni tanga sang ni le panga chung khan in 12 vuak na second intifada anti alaksa intifada anti bok chu alom lea amai khan boruak a chezok anin ti buai kum nga chungin Palestinian mi sangli zakwa pasari anthia Israel lam sang khaleza anthi Israel in ne na changin he buaina hi antirem tani March sang ni le pahni khan Palestinian thi chil bomrap thlak taka wangin mi somthum la yanthia Israel sipai in ven na tura anlo siam to chu atok lo wangin West Bank le Gaza in ven na turin daidan na bangte an siam bela terrorist and all sam taka in rig rap na na an tho thelo nan Israel sarkar chuan Palestinian area chunga vakal vel ti buai thla khopin road block engemaw zat le checkpoint engemaw zat an siam belta chuba ka Palestinian sipai ho tu tele politics roi tu te zinga helna cho chua ching deuh mi zani aya tamma ti hluman ni Palestinian mi te chet vel na le an chua wana te po khwa khir deuh angai ta bok indo na le in ti buaina in huat ton naram thisen chuan hmuna changta Israel ram dung le wanga hian obbetua an ngai Israel sarkar laka Palestinian home han ruwa ber chu buaina siamani khovel tiluhai tu an ni chiang hle anjinga hian hoi hom na le in lai nat nei hmun a changlo obbia om te chu obbetu ai chuan khovel ngai dana tran tu an tam jok boxia engtin nge boruwa ka kalzel heng buaina chok chuak tu le remote control manga boruak ti so sang tu nia ngai PLO ho tu pakhat Khalil al-Wazir chu April ni som paruk sang khajakwa somrial le pariat khan Tunis khua Israel commando te chuan an bada tha chuan Palestinian bitna Gaza le West Bank na men lova van tlang tuar puina kongzole inti buaina in azuya chuti line arab ram te chuan he intifada hi sum tam to ka lo supportin meyal zinga shiak an lo thereng boka Israel Defense Minister Yitzhak Rabin chuan Israel dan bo chiat hian man anei ti kan zirtir hlak an nga yani ti in aloin show sa boka nazokin buaina siam tu te chu sarkar chun handshake war sau thina asot mo theile Israel sarkar phurit tiswal turin pon lamatanga Israel sarkar dem nale buaina siam tu Palestinian ho thlawang hau tu te chuan anti dan pa nga in UNO an lo beng cheng theisia UNO Resolution 607 le 608 atangin Security Council chuan Palestinian laka an kudlek dana Israel sarkar bok an ron dem lea ti tur le ti lo tur bok an ron tuk le peka UNO hi chu Israel dem na le soisel na headquarter ani to wangin an rel le tur po dem na bok ti mai turani USA hian lo tran puin sem na tura an ron na te hi lo veto thin lo se Israel hi amal transia puitu nei lovin aro thotanga an nuai ral dai toang thile damkara leng Israel sarkar tan po UNO thupe khau tak tak adon mol te hi zom vek don se arab hol atilungoi chuang lovanga buaina po akian pha chuang lovang an ngai dan le thlirna atanga anti tur anti ani ve mai UNO takin chutiang kara chuan Israel chuan ramtana ati tur ati ve mai angai boka nung ve tlak lawanga ngai tu tele ti boral vek tum tu ten an chim buai reng na kara hian an nam din kho chuana tura an din na nga ya nget takin an ding char mai ani Palestinian housing nga po an boruak thlir dan ain so son ve ta shet aman manin Israel an dem tluar na kara
thlifim lo tlein an zinga ro rel dan kong in hongpo amu mal theta November sang khazakwa somrial le pariata Algiers kopuya Palestine National Council meeting an neina Arafat kai suain Israel hi recognize ve to mayangu ti thu chu anti tlu theita hialani chuba ka sang khazakwa somli le pasaria UNO thutlukna ngaram pahnia din two state solution lampo kha an bengaronga alolu tran vele theita chu thutluna chu an USA tilom khopa PLO chu Palestinian mi puite ayo tu bera alo pomta Israel nena in betur point PLO chu ruat alo ni ta hialani amairo chu Israel nena in biagrem du ve mi alo Israel sarkar lom ve ringot right to exist po pompui lo tharum tho na le thisen chuan manga Israel ti boral tum Palestinian housinga firfiak pol Hamas le Hezbollah pol ni ten terrorism manga Iran tanpuina man lak chung chuan Israel rama khuan ral muan na om lovanga an na ber judami ti hlum dan ringot an zon lain Israel chuan akhwale tuite vengin atul dana zirin achilet vele bok thinanga sarkar dangte liberal caution tele UNO te chu terrorist lama tangin Israel chu andem le chiam thinanga chu athuno nanga ansak zo theilo labial chu anie India fighter jet nei thatber Indian chuan tum khatnan kumsang ni som paruka khan Rafale fighter jet som thumle paruk Indian Air Force te manata na leya Ambala Punjab Air Base ale Hasimara Air Base West Bengal ateda anni Rafale fighter jet hi 4.5 generation angai anibera chen khat chuan 4.5 plus generation depo antibok tundin muna India fighter jet changkang le thaberani France yan ram pariat India Egypt Qatar Indonesia Serbia UAE Croatia le Greece te hena Rafale jet hi ashal toani tun kum ebila India chuan navy te man atan big Rafale marine somni le paruk le harem tilea hengzinga somni panhi hi single seat ni in adang pali te chu twin seat aniang ro khol naum lo chuan kumsang ni somni pariat atanga somni pakwa tangin France yan ron deliver tranin kumsang ni somthum atanga sangni somthum pathuma avain India chuan adong kimang Rafale MT hi Indian aircraft carrier longlian INS Vikrana le INS Vikramaditya ateda tumania Rafale M pakhat man hi India poisain cheng vaibel che sangni le zathum chuang laiani France yan pilot training baga kumsom chung India hi atul dana zirin apuidon bokani Rafale M hian air to air missile chitni mature le mika apaya air to surface missile exocet AM39 le scap te apai bok exocet AM39 hi longka na bi kani bom mit nei hamar le pefway ala pai chu boka pefway hi laser guided bomani Rafale M hi longlian aircraft carrier atanga thlok chuak tura duan ani awangin Rafale jet pa ngai a in adang lam dewa aruanga manghe jokin ari jok lek bok tunaya Rafale CM2 Dassault Aviation le India company Tata Advanced System Limited te chuan thodun na thuthung ziakim TASL hian Hyderabad ta Rafale fighter jet body an siam donani France rampona Rafale fuselage siam nam saber le omchun ani don bok kumsang ni somni pariat vela an siam chu atran thei be sei ani India gin na ngin anhoya tarlan India ku chuak ral thuam te chu France chuan Rafale India nei sa le alei thar Rafale M a te pai ti rem ti ani Astra MK1 hei hi boru ka thlok fighter jet missile emo drone mita mu phak lawa thlok ka na beyond visual range air to air missile ania kg za somnga le pali vela ritania metar thum point paruk vela sei ni in kilometer za som vela ka pha puak thei thil kg som panga vela pai bok match 4.5 relate pli point panga vela chakin a thlok theya pakhat hi cheng bible sari atanga riat man velani French Michel Rafale in a paisa mature Michel hi cheng bible somni panga man borvel ni in kem za somnga chuang aka phani Astra MK1 hi mature ultluk deu thoni ve thosi man tlom jok si ani pialama ramdang ral thuama in khatlu tuk lo tura India malak na ni in
Indian fighter jet dang Tejas Mk1A ale Su-30 MKI ate pai tir to ania MiG-29 ki ate po pai tir tum le me kani Smart Anti-Airfield Weapon SAAW an thlang na zone atanga target lama bathlok wangwang theiji glide bom ania hun him chin atanga kap chuakin target lama bathlok wangwang mai do nani hei wang hian thla angreng pahni ania thlona tum hun bula om radar station bunker le runway te den nan bi ka duan ani keji za somni panga vela rit ni in kilometer za vela ka phabok amol mangjonga soi chuan bom emo meshal mit nei ani bere meter khat point pariat vela sei ania warhead keji somriat vela pai relate ni point panga vela chakina thlok theiani rudram 1 anti-radiation missile next generation anti-radiation missile antiboka rudram 1 hi India kut chuak anti-radiation missile masaberani kem za tanga za somnga vel aka pha melma te in biak po na te radar te le air defense system te ti chet nana duanani meter nga point panga vela sei ni in kg za ruk vela rit ani bok warhead kg somnga le panga vela pa ya kem za tanga jani somnga vela ka pha ni INS GPS le passive homing head thiam na manga thuam ni in atum achel mo hle Indian Rafale source code adu fighter jet te hi anina taka chuan computer thlok theian ni bera artificial intelligence ne na anan thuam chho hu phei chuan an changkang le zual ta hle mai computer thiam na mangin fighter jet om dan tur chu duan sa thlapania chu a source code chuani source code chu fighter jet thlok burber kan ti theyang Rafale jet bi ka hian a source code hi modular data processing unit anti India chu achunga kan soiral thomba ka khian India ku chuak tho utam aisa radar te sensor te le electronic warfare suite te po Rafale man thei adua hemi ti thei tur hian friends nena voi tam tak Rafale source code adil to ala lo cham zel ri ani a source code khoi dang lam theina emo thiamna tel lo chuan India hian ama thuin Rafale hi ral thuam te a pai tir ngot theilawani achunga kan soiral thuam te pai tir tur po khian friends mi thiam Dasal aviation atangin andron kalang Indian hena Rafale source code friends in a pek phallo chan pakhat chu friends hian India hena Rafale source code du duwa ti danglam theina full access a pek chuan Rafale leive tu ram dang te hian an deal ve subsuban hlawani heba ka hian friends ho hian an thian tha te po ni se an fighter jet chuan vor source code pek chu ahim lo theya an ngai bokani Operation Sindura Rafale ka thla kaniem French Air Force ho tu pa ber General Jerome Belanger chuan Operation Sindura khan avoi khatnan India Rafale jet ka thla kani ngei thua soitlat mai Paris a briefing aneina Jerome hian India chuan Mirage 2000 Sukhoi Su-30 MKI le Rafale te achan ngei thu intelligence sang atanga hriat ani thua soi French media te ma nge hei hi Rafale ka thla kani jum khatna ni thu te a soi boka India ro chuan General Belanger thu soi chan na emo soi fian emo engma ala nei lo thung Rafale siam tu Dasal aviation ho tu pa Eric Trappier port ron tong chuak ve in Pakistan ka thlak ni lovin meter sing khale sang ni vel lai sang a thlo khan Rafale high altitude system te hi chu a fela chu wang jok chu ani thu ron soi ve ani Pakistan ho phei chuan Rafale pathum Su-30 MK pakhat le MiG-29 pakhat kap thlangin anin soi ani kha tunna India sipai ho tu sang te thu soi atang po in India hian Operation Sindura khan fighter jet a lo nge ni in arin theya azat fakle engzat te ber nge tiero chiang taka hriat har viau mai Israel khonin dona wanga anramin atorna sang te le Israel che dan dik tak report khuarem ti baklawa media lam mi te a khwa khir hle hetiang deuh hlek hian India pon thu dik tak hi puang du big lo ni in alang chandang sang ero aom ti kan thiam thawome ramdang te an hlau thong deuh Rafale fighter jet leive tu ramdang te po India Rafale jet ka thla ka ni thu French Air Force ho tu pa in asoi ta mai hian bar kha in athilhau thong hlom viawa Rafale leive dang Qatar Egypt UAE le Indonesia ti chuan BVR missile laka ahim theinan Rafale jet chu ti changkan bel cha turin Dasal aviation hi an Norway hal bokani
China la chuan Rafale fighter jet Dassault Aviation in anshal tlem theihna nemo anshal theilo nan ram sang sanga Chinese embassy te mangtangka in ma ala ti French intelligence ten an reporta Indonesian Rafale jet label atumna po China chuan thul turin alo thlem ni in Associated Press chuan a report ani Operation Sindur lai khan Pakistan in Rafale ka thlakna Michelle nian soi China siam PL-15E ke them le puak chi alova atharang de thowa leya tlate an charnol ani kha US Japan South Korea New Zealand Canada Taiwan le France te chuan zirchian chakin India andora India le Japan chu thok dunin PL-15E Michelle hi an zirchiang meka heiba ka hian India chuan PL-15E Michelle apa a pat poimol lom de vek pakhat chu a thian tharam pakhat hena zirchian atana peya khoiram nge tarlan ani lo thungani PL-15E zirchian du tu ramzinga khian France khi India thian thaber chuani mai mela France hian PL-15E technology hi zirchiangin achunga kan soiram pali tenor nang khian he Michelle le aya changkang laka him thei tu Rafale jet changkang zok anlaron siam chuak angem tuna Rafale jet ho hi an upgrade angem ti depo zona omve theianiang hunin shilro se tunlai khovelin dona chu boruaka ani de uzel to ti kan threveka tundin hmuna Asia le Pacific borvel hi khovela fighter jet market than chakna ber ani me kani hei hian tunlai indona boruaka ro rel apoimo zia atilang kan ti theo me